салом хонандагон ва бинандагони сайти фейсбуки рӯзномаи Анвори дониш ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб. Хуб, шумо ба ҳамагон маълум аст, ки дар соли 2021 бо қарори шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абабдуллоҳ Рӯдагӣ 4 озмун эълон гардид ва онҳо соли гузашта ҷамъбаст гардиданд ва дар ин озмун кафедраи умумидонишгоҳии педагогика иштирок намуда сазовори ҷойи дуюм гардид ва айни ҳол мо мехоҳем бо мудири кафедраи педагогика номзади илмҳои педагогӣ доцент Лоиқов Парвиз суҳбате дошта бошем. Хушомадед устод. Саломат бошед. Устод, мегуфтед ки дар озмун шумо кадом дастовардҳои кафедраро пешниҳод намудед ва сазовори ҷойи дуюм гардидед? қабл аз баргузории озмун ҳайати комиссия аз 3 самт муайян гардида буд. вобаста инам боша ба самти таълим, корҳои илми тадқиқотӣ ва тарбия натиҷагирӣ карда шуданд ва дар натиҷа кафедра сазовори ҷойи дуюм гардиданд ва аз рӯи хулосаҳое ки бароварда шуд, ҳайати комиссия натиҷаи корҳои илми тадқиқотӣ ва дастовардҳо дар самти таълимро ба инобат гирифта ва кафедраро сазовори ҷойи дуюм пешниҳод намуданд. Беҳтарин. Устод, мегуфтед ки дар чанд нафар аъзоёни кафедраи шумо дар конференсияҳои сатҳи донишгоҳӣ шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд ва маърузахонӣ карда ё ин ки маърузаҳои онҳо чоп гардиданд? саломат бошед. дар соли 2021 дар кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳӣ 15 нафар устодон ба ҳайси корманди асосӣ кор мекарданд ки аз инҳо 14 нафараш дар конференсияҳои донишгоҳӣ шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ бо маърузаҳои худ баромад карданд ва дар натиҷа ман аз рӯи оморҳо ҷамъ яъне 42 нафар омӯзгорон 42 маърузаи омӯзгорон ба конференсия пешниҳод гардида буд. айни замон 15 таи он дар шакли маҷмӯа яъне дар маҷаллаҳо чоп шудааст ва 12 таи дигар ин мақолаҳои омӯзгорон мебошад ки дар соли 2021 дар конференсияи моҳи апрелӣ баромад карда буданд ва дар назар аст ки ба наздикӣ аз нашр бароянд. Беҳтарин устод. Устод, метавонед гӯед ки кадом омӯзгорон буданд он нафарам аз кафедраи шумо? чуноне ки дар боло мо қайд кардем, дар кафедра 15 нафар омӯзгорон кор мекунанд аз ҷониби 14 нафар омӯзгорони кафедра, аз ҷумла аз ҷониби устод мирализода Абдусалом Мустафо ки дар соли 2021 хеле фаъол буданд дар якчанд конференсияҳои ҷумҳуриявӣ баромад кардагӣ ҳастанд. устод Расулов Давлатмурод, Иброҳимов Грез, банда Лоиқов Парвиз, Назаров Ҳотамшо, муаллимаҳо Давлатова Ниёзбӣ, Бобоева Маҳбуба, Гулрӯи Суҳроб, Фарзонаи Сайфиддин, Назаров Тағаймурод. зиёд буданд нафарон. Бале, саҳмшон иштироки фаъолоне доштанд дар конференсия. бале. Устод, мегуфтед ки чанд нафар, яъне кафедра дар соли гузашта сазовори кадом дастовардҳои илмӣ тадқиқотӣ гардид? дар соли 2021 дастовардҳо дар самти корҳои илми тадқиқотӣ назаррас буданд. аз ҷумла дар соли 2021 аз ҷониби омӯзгорони кафедра 2 монография, инам бошад аз ҷониби ассистенти кафедра Фарзонаи Сайфиддин ва номзади илмҳои педагогӣ доцент Бобоева Маҳбуба монографияҳо нашр карданд. ҳамчунин аз ҷониби устод Мирализода Абдусалом Мустафо як китобе дар ҳаҷми 400 яъне 52 саҳифа барои таълими магистрантон аз нашр гардид. ҳамзамон аз ҷониби устод Иброҳимов Грез дастури
علمی متدی و معلمه دولتова نیازبی یک دستور دیگر از نشر برآمدگی است. بهترین استاد. و ما گفتید که کافدرا در سال قبل سزاوار کدام دستاوردها در روند تعلیم گردید؟ چنانه که به همگان معلوم است، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم انور رحمان ساحه معارف را یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک مهم جامعه حسابیده است. برای پیشروی آن پیوسته کوشش و همکاری زیاد ظاهر می‌نماید. این ما را وظیفه‌دار می‌نماید که در روند تعلیم و تربیت دانشجویان مسئولیت جدی ظاهر نموده باشیم. با این خاطر یعنی استادان دانشگاه پیوسته کوشش و خرج می‌دهند که روند تعلیم و تربیت را بلند برداشته، سهم مناسب خود را در رشد ساحه معارف گذاشته باشند و از روی نتیجه های المپیاد دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی که در سال 2021 سزاوار گردید، از آن جمله دانشجوی کورس پنجم فاکولته تاریخ، حقوق و مناسبات بین المللی فاضل دلشاد اشتراک نموده در بین 40 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی سزاوار جای چهارم یعنی جای افتخاری گردیده با افتخارنامه وزارت معارف و علم معارف جمهوری تاجیکستان سزاوار دانسته شد. بهترین استاد. استاد می گفتید که شما وقتی که در آزمون شرکت نمودید و سزاوار جای دوم گردید با مبلغ چند سومانی مکافات پولی از جانب رئیس دانشگاه به شما ارزانی داشتند؟ طبق قرار شورای عالمان دانشگاه و فرمان رکتور دانشگاه دولتی کلاب بانو مبلغ رودکی برای سزاوار گردیدن جای دوم در این آزمون با مبلغ 1500 سومانی قدردانی کرده شد. استاد یک چیز دیگر رو گفتنی هم که چند مقاله های آموزگاران کافدرا در مجله ها و روزنامه های دوری چاپ گردیدند. در عموم در سال 2021 52 مقاله آموزگاران برای نشر سپرده شده که این با تشکیل میدهد، یعنی روزنامه های دوری، مواد های کنفرانسیوی را تشکیل میدهد. در این مدت یعنی 15 مقاله آموزگاران کافدرا همچون مواد کنفرانسیه از نشر برآمد. 15 مقاله دیگر آموزگاران کافدرا این مقاله های عمومی را تشکیل میدن که در روزنامه های دوری از قبیل جمهوریت، منبر خلق، آموزگار، نوید کلاب، من روزنامه های دوری از نشر برآمدگی است و 12 معروضه آموزگاران دیگر یعنی 12 مقاله دیگر در نظر است که در مواد کنفرانسی دانشگاهی سال 2021 یعنی از نشر برآید. بهترین استاد. استاد می گفتید که چه نقشه ها هست در آینده برای پیشرفت کافدرا؟ ما در آینده نقشه داریم که با قدر زحمت و تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رسیده روند تعلیم و تربیت رو بلند برداریم و توانیم که با نشر مقاله های خود در پیشرفت جامعه، تطبیق سیاست دولت در ساحه معارف و دستگیری های پیشوای ملت سهم مناسب خود را گذاشته باشیم. تشکر زیاد استاد برای تشریفتان و این بود صحبت ما با مدیر کافدرای پداگوژیکا دوچنت نامزدی علم های پداگوژی استاد لایقف پرویز.